Amasabi ka channel rakleng mi na di lakchunga lomna tampi ka ngai ka channel subscribe atori lomi ni atang le subscribe le bell te kha nan rakami piak ve naklai kan dol du masana zeti simhana se nawa chu pakhat naka nawa pani leng le hoile kom nom deu atimo nawa pani nangma nakin aleng le hoile kom nom deu ati si achun nangma kha tha tin izawlo nai chak masalai I thil dang nakin nangma kha bepi le sapia anro kho nak dinga kom nom ding tin izom lo her mi thil nom nak te to pileng mangton pani na nungak le tlamwal liu chan ning khan izom nan nungak liu le tlamwal liwa nan rok ton ning phun khan wala ponga izom nitung si chang nuwa hin tladi duai in ithla ngai hi afoye hrin hiang fa le bepi tak taka kan chia na le ruwa na bantuk tin kan wala jong kha bepia kan chia e kan ro ve na ding ase nawa pa kha na fa le bepi le sapia na ruwa na le chia na bantuk tin na chia ve lo le na ro ve lawa chun nikhat nang kalak ala chin nang lai pathum nak wal he ingam tlak tin izom nu na si cha nawa pa kha upat ti za lo achim mi vial te pakhat man hret lo le tlot lo al lo tin zuldi ti nak le kap kha chimdu mi salo andik lo nak le man lo nak zona si cha ngam ding le chim hrin ngam ding in ai ngam tlak mi si itim jongzal nalung tin lo nak chim ngam lo tiang tai nai in wala ati mi nu na sia chun nanun ahal lai na cha aharning a chapchin leng manglai polinak nawa anun ziale lungput ngalpia kho izom nawa pani adu mi phun to adu mi phun a telpi khowe dingin nawa pa I anun ziale zia za lungput kha tha tin hletle kalfen kho izom jongzal panganak nawa pa hoi kom thra na kha tha tin kom na lo chom le na nawa pa I ahoi le chu na hoi kom thra ban tuka rot na lo anma kha kom khowi pengding in itim lo chuti chun nalung re the nak tampi anin chon lai paruk nak nalung tlin lo nak kha thin hang bu I chim lo in mitmai pan te he chim ton nawa pa chunga nalung tlin lo nak kha thin hang mitmai le oki sang pi cho buin au khon len nakin chun I control isum lo thindam te in le mitmai tha mitmai pan bu te in piang kaw in na chima khan pa thin long chu tei kho anrak phoi bi ti kha philo te in iching ken peng pasri nak rian ton kallai le atin chana zaitinda ti ding si rian ton kallai I atho tika mitmai pan te in ka ram tiang thla le mang ton lo arak tin tika arian ton thabat aphil kho nak dinga tra te in narakul kham ton lai pariat nak nawa chu theithiam nak ngei lo nalung saw jongzal ko ing chiat ing thut le na chu man ronga hin du lo tiang in khan thil achok ko veton zeimi thil konga lungsi lo nak mo asilawa na chu nak zemo nangai asia chun chu na lungsi lo nak chu langtar lem lo in nangma lei abek kho nak dinga khan alam kipin daplo lim soi kho tu ka nawa zom de lai pakonak zeben thuktil kong hana benem le okanim han izom ahomi zai man ni hin order aming phundeu in rian ifiel le au khon no hi kanrem lo mi le kan chheilo chiomi arakse churonga chun nawa pa ni rakto ve se kabom ve se tia nadu mi awma chun benem te in chimlo thathau te in narian chu anbom ve hrim ko lai pashanak nangandam nak he atlakin thilmer sanzia thiam ton fa nangai nuwa nulawa sinak mandu nak nangai mi azor phai achan labanga chun anan I
an nen tuk ton asia chun nangma ni adjust ko nun ha he fa le rul he in chung tang rian he thapa tak takin asiton fa le aning hil nu chawin thadit idam ase chucha a nangma te in nangandam nak hi atlakin khan thilmer sanjia thiam izom lekhatna nafa le cha si se chun nawa cha nathin nuka pin ongjong zal nafa le chu zan chana tuan tia i dar ton na lo chun chana na thapat nak purya te chu nathin lung in hlodi na lo nawa pa cha lang ba ka nathin lung irel ready te in itim lam thilreng reng he chon khodi an se chon hawlim lawin thei che chop ni arap len ve lewa thei che chang mi ban tukin alang ko zong kha thei chap chon chin le chon chap chon chin vi ma kho asri ti mi he kan nun naka kan thei peng zong zalok ase ma vil kha tu tan cha chun zari se lo adang video na la thil dang zau thang kho kan zom na lai azau tu via te nan chunga lumnak tam pi ka ngai